Natural Samoa water, the taste of nature. Fatalo fatu mo folo fatu ia e le besenga fo i o tatou tu sta fa fo se i me fa la lave matu ia ia tu ina tu ai fo i sina fa mtalanga le tu lango ia ia tapenanga fo fuanga ia ale si o tatou malo ia au tatou fenga ia matulanga ma ale ale le swau u le taminei ia fa tasi mai le nei vaenga mo le tatou fa tatanuanga ia mai le tatou sectors po vaenga ma oti ile nei vaenga mua ia o le afionga lea ia o tu mua kolone tikiri ia o le failautusi lea po le ofisiri foi ia o le komisi ia po le tatou education sector foi o le asa no foi i le pitola au foi matapenanga le education sector i le pitola au le tatou vaenga tu maoti po tatou private sector le foi fatasi mai le nei tai au le afionga ia le moa John o le ofisiri lea ia po le CEO o le tatou chamber ia fatasi mai foi i le nei tai ao ia whaimasui o le tatou health sector ia le afionga ia Loa Dr. Robert Thompson ia le whapea foi ona ia whailo i tūlanga o tāpenanga ma fuafuanga whatatia lo whatino o taimi nei ia ale tatou vaenga i tūlanga foi o iai ia tāpenanga ia mangaruenga whatino si o tatou malo ia mo le sila fia o le awa mai whamaunia ia ele kabineta malu le tatou National Fuel Supply Emergency Response Plan ia po le tatou fuafuanga lea mo le whafoina ia o nei foi vai tā le ngaruenga sa whapea na whatino le tatou committee whafoi mo whalavelave matu ia mo whalavelave whafosei ia lea sa iai le nei tu whatasinga mai tolu lava vaenga sa whapea na tilitilo iai le tatou committee po tatou escalation levels o le level mua po le green level ia le tūlanga lanu moli lea ia ua tilo ai fo i le tatou committee whaafoe ia po le tūlanga lea le precautionary ia masa iai fo ia se whatatanoanga le tatou committee e ui ina whapea na whamautuina le sapalai ia o le swau i le taimi nei ia ena tilo lava le tatou committee i ana fuafuanga whatati ia i tāpena pena ai ma nofo sau Iuni ai si o tatou atunu i se tūlanga e ono tūlai mai ai ia le tūlanga ma ale ale o swau ulo maupea. O mai mo seisi la sanga i lunga atu ia o le tali atu fo ia le malo le tūlanga ma ale ale o lo ia le swau ia ona whapea la ia ona declare lo le state of emergency pe on masani ai torus fulu aso declare le state of emergency mai tele fo i au nanga o le a whapea na tāpunia ma o le a ngā fo i nā o le tātou whatatanoanga le nei tai au ia e tu ina atu ai fo ni tāpenanga o lo whaatino le taimi nei ia ilu. O le tūlanga lea o le amber alert, o le tūlanga lea precautionary, o le lanu moli, o le taimi nei la mo Samoa ia o le lanu moli, o lo whaapea na whaafoe ma whaangaio iai ia tūlanga o ana ngaruenga whaatino. O le nei la tai ao, o le vaenga mua fo le nei o le tātou whaatatanuanga, ia lea la atu avanoa inisi o tātou sectors. I le taimi nei ini la tau fo ia tāpenanga. Wau mai a foi na fata o fatasi na tatou paanga le foi lau tatou fatasi le nei tai ao ia ma le ofisili foi o le Chamber of Commerce ia le tatou vaenga tuma oti ia mo se latou foi sao fapitua a le latou foi pito la au fatino i le fatinonga o le nei fuafuanga ia o se au te lenga le nā e tu nā tupea ia mo le silafia le la i le tūlanga le o ta oto ai nei ia le tatou fuafuanga po le whafoina le tūlanga ma ale o lo iai le sapalai o le swau o le taimi nei o le partially whaangaioi ma ko o nei ti le tūlanga o tāpenanga le tātou malo mo le silafia ia la tu atu le avanoa ia ina wakionga tūlua ia amata mai e oe le nā i tu ia mōlum pele le inga mal whaftai le tātou tapa o sili lani tai ia mai fole so forma le ola ile nei so fo le se fo fai wina malmangia
ia o le whamalatuina o tuto kasi o siu tātou tunu. Ia whatulo o te fo. O ia mama malu siu tātou tunu, mai mua whawhonga mai, nei pōkalama. I ona tūlanga whalupe, ia e fia whaia masui, tātou komisi o ngaluenga. Ia tuina atu fo ise au te lenga. Ia o tāpena penanga, ia ili tātou vaenga au tu mo au nanga lau tele, o tātou public sector. Public administration, ia pe on sa nola whionga te whono, ia o temi nei, ia o whatino, ia nei Pokalame, ia mata iala Samoa Iuni, mata pena, ia le tūlanga fo iwa ia ile, po wala sia po tau nui ia le tūlanga maale ale, ia o le tātou sua uman pensini le nei temi. Ia pe ona masani ai, ia pe atula i mai, ia ni whalawala whawhosei, wa ia ila fo i tapenanga i tutonu, ia o le tātou au nanga lau tele, ia po le vaenga au tū mo au nanga lau tele. Ina ia whaatu mawina, ma mauti noa lo whaawa o pia tātou au nanga mo le manuia lau tele o le atunu. Ia e awhitu na inga i au nanga taitasi, mta luenga whalapo tonga, ia ai fia whamautu mo le silifia le atunu. Ia i lawa tapenanga mafuafuanga ina ia mauti noa, ia o lo whapea ona tu inatu au nanga mo o mia ia sa uma, ia po o le tūlanga le tātou essential services, ia o le a whaia tūla i mai se tūlanga maale ale, ia po o i se tūlanga o whaalawa whafosei, ia o le a avel whamua mua i tātou au nanga, ia e mo o mia tele ia sa uma po tātou essential services, ia o ia au nanga, ia e au fia ele tātou au nanga tau soifo malolo ina, ia o ngā le whanau, ia o le tūlanga i au nanga i whamauti noa o lo tū maule, vaenga umai mo mia mo le whamatau mawhole tunu, ia po le tātou food security, ia i tātou mtanga luenga o whatuanga, tātou border security, ia po le matai tuina, ia o tātou tua oi, ia ma le uru whale mai o tangata ma o loa, o tātou tunu. Ia whapea tātou au nanga tau wa ai tau, ia ma le tūlanga le matai tuina o le au ina o le utaota ma lapisi. Ia e maisi, o tātou mtanga luenga o tupe, ia pe o vaenga ia o le ave i elfa mua, ia pe a ono tūla i mai ia ni tūlanga maale ale po o whawalafa fosei. Ia oisi au nanga lau tele al tātou o tunu, o le a whaawa o pea, ai o le ai ia le tūlanga i whituuna inga. Ia e tūlanga ia wa masani ai fo tātou mtanga luenga, pe whiona i whawalafa fosei te mi o tuana. Ia e whituuna ia nisi o tātou o nanga i te mi whainga luenga o leo whainga luenga. Ia e fua lava i le mo mia i tātou Pokalame whatino, ia ai o le a ave alfa mo i tātou o nanga i peona o tātou mia i te mi uma. Ia i tonu lava ia o tātou au nanga al malo, tanga luenga o whalapo tonga. Ia o le fua a mata o na whatino, ia ni nei vaenga. E whaasawina i le whaungaina o le tātou sua umal pensini, ia i lan tūlanga i le whaumata tau o tātou tāwale afi, tonu o le tātou au nanga le malo, ia o whapeona tu ina atu le whautuanga fo i mtanga luenga, ma ofisa uma ina ia tama whaititia, ia mwhaumata tau, ia le tātou tūlanga i tāwale mo le whemalanga, ia le ngata i lea, tātou no whanga o ngā luenga ma mea whainga luenga. Ia ua mata foi o na whaatino, ia nei taiala mawhituna inga, ina ia whao ngāta tau, ia vaenga uma, e mo umia ele le tise, ia i to tono le whaatino ngā o tātou ngā luenga. Ia pe paue o nei vaenga, ia e fia tu ina toi foi, ia se whamatalanga i leo te lenga o tāpenanga, ia i to tono o tātou o nanga leo te lele. Malo, whaptai te le mono o noa. Tule noa I lawa whionga tauti, ia o le tātou education sector, ia tāpenanga po'i, ia o lo ia I le taimi nei, lawa whionga. Ia, whaftai lawa lau whionga te whono. Mo le awa noa, ia whaatalo whaatu foi pa ia man malu si o tātou atunu. Mai mo whaafonga mai tātou Pokalame nei tai au mata ngō fie. Ia tai tonu le ostai mua nei, o te pena I le tātou education sector. Pe a whapea tupu mai ni whalawe lawe e a whia iso tātou atunu. Ia pena sila whia, I o le COVID, o le misela, I o le denki, vanga o malawa nā ia o mawhai o na
Mawaini vaenga o ngā e toi ta pena i le tātou education sector pe a whaapea e toi a Apia inisi fo i o whaalawe lawe e pena saunoa i le a whionga tātou te whono. O nei vaenga ia wa mata na ta pena i le tātou mtanga luenga ia po tātou education sector foi. Vaenga i o tātou learning packages mo le whanau ia pena masani ai a whaapea tupu mai ni vaenga e te tauna tapuni e tātou aonga ia. E lava packages e ta pena i whai aonga e awe tui nei whanau e lue mai ai. E ei foi group chats a whai aonga ia ma sesi aonga whapea whai mamatua ma le pulenga foi i tato education sector. E ma whai o Natalia ini Fasili e ma whai foi na pisosoani atuai. Inisi foi o vaenga e mo mia na tue whamanino mo a aonga le whanau. O te tali tono le si vaenga le titilo i le tato education sector. Vaenga i o tato suenga. Tato suenga ia masani o na wataunu o le tato mtanga le bengo aonga. I le mai a i le tausanga whaale a aonga al whanau po whanau aonga. Ia e foi le plana le tato ofisa tono. E mwhai ona whetu na i eitulanga whaapea. Be a whaapea po le ase vaenga e tupuma i a fia i le tato atunu. A whaapela pena sauno le whianga te whono te ua whai ia o le tato red colour po tato lanumu e whai le closure. Ia tūlanga la le e close o mai a onga. A onga a mata, a onga primary, a onga fwoi a le polisi ma li miste. E le se a onga e mawhai ona toi te tala e whai ininga luenga o nia o onga whanau. O lea la ia na tato meila ia i packages. Vaenga umala vale o ta pena le tato education sector. Ia pe unai vaenga na lo whionga te whono le o ta pena le tato education sector. Nei taimi ma le ana whaloa lo whawhitai. Thank you, Toti. Tua te pele manoa i le tato private sector, ia i le lātou fwoi pito la au taua ia au mātou ngā le roi whaatasi ai taua lātou le community whawhoi, ia lau whionga le mua. Taira mo whionga te whono no noa, ia whaatau wātu e ai manu Samoa pe la whawhonga manu mai tātou pukalame ne tua te hao. Ia mai le vaenga o pisinisi tu moti tonu Samoa, o vaenga Samoa Chamber. Se tāua pui le nei sekpei tonu tātou economy, tūranga o responses na whakatarani tupu tonu tātou. O le nei wei teimi o ngā rua le ofisa e whapena ana tu whatasia se plan e complementa i le plan e maho o peana whantu mai. Vaenga tāua ro tiro i le ofisa ia, tūranga o business continuity plans. Tio ia awau nai pea ia le operation tātou isi tonu Samoa. Lo te tiro ko ia e tūlanga o le iloilo na le whaungarenga o tātou pensini i tātou pisinisi le mātou tūlanga o tāo le afi ia pe ngā masini pe whaungarenga o whakaroa ma pisinisi. Le si vaenga o te tiro iai ia o le promoting o renewable energy transition. Ia o le te tiro o lea vai mao tūlanga o le building o resilience i tono tātou business. Ia tūlanga o investment i mea tau solar energy. Ia vaenga i whapena. O le ia na vaenga tāua ia o le ngā lue wawa lea mani malo supporting o tātou coordination efforts at the national level. Ia, ma le tūlanga le whalau i loa, ma le promoting o le awareness i le tātou private sector. Ia, pauna sina whapi atu, tātou patata no, tūlata e whatai lau no. Whatai tele mo, tu atu la wanoa, le whionga tanga loa Dr. Robert. Total health sector. Malo whaftai no whionga i le te whono fo i mo le awanoa tūra mai le vaenga o soi fo maroro ina. Whai fo isina tala i tūsai manisi o tapenanga o lo whapea o na tāpena na i eile mtana ruenga. Ia, wale no fo sila fia fo i le maro le tunu, wale ai nā tūra i o le au nanga wha soi fo maroro ina.
Ia, ele mwhai o na tuua. Ai o lo titilo le tanga luenga. Inisi au wala fo ia e mwhai e o na whaatino le tele o au onanga i le timi nei. Pei lau lo ngā lua le mtanga luenga te mine e whaile analysis o langa fuel consumption. O le ale kele o le afo ni o swa u fo le ngā kai le kiso al pese i fo i mo mia. I le whakingonga o le kele o au onganga le ngā ka lai le kulanga o ka avale pe o ngā iai e whakuanga fu ka kia i kulanga o ka avale. Ia a o isi fo i o masinke kele o lo mga o mia ia kulanga o le swa u. Whaika inga pe o le poila. Ia o le poila a le se kiso whaaro le poila e le whakingo ia i au onganga o ka ukonga. Po kasi kasi. O ngā e whamoe moe le poila e rā na ia nisi o masingi kong whakiki. Ia au le poila. Ia e koe kiki a po se meo le lima whelika o le kiso mo se whakaika inga. E alua i le vaiaso po le lua vaiaso. I kulanga ia. Ia o kulanga po o kako incinerators o lo ia i savai e whape o porungi. A wale whakama ia o ka fo ia whanmai. Which are parts and parcel ia pe o ngai whareka inga ia o ngisi o masinke kele fo ia e se mai ka ko generators in tūlang whapenga. O lo mga o mia ele swau o mo le whaangai o inga. Ia pe fo ka ulanga o ka ko generators o nga o le ngaka i whakingonga o ngisi o unganga. E o le mga o mia o le kise mo le running o le kele o equipments. Ia, ai le ngaka fo i leo le keu malu ingo vai la au whala au o mia i vaenga. Ese le ngaka i pulu sa vai. Ia, pei lao i le ka opo i le ngalunga le ka ngalunga lo whaki ngongi e kilo i langa fuel consumption. Ese mai kulanga o ka vale ma whio inga. O le fo whaka opo pe o ngā wakuaia sa ngoe fo i le whio ngai au tū mua i kulanga o leo ke lenga o ka penganga o nganga fo ia a whape o i le tūlanga o le issuing o ska ko red alert ia o wa kulanga i o nganga i kongo whale mai e whale e le mwhai o ngā kauwhia ia a ki kilo la po a ngisi au nganga e mwhai o ngā whaiki kia pe kauwhia i le kemingei o se le kaimi e issue ai a aenga ia pe o ka po iei fo i kaimi o le misela marko wiki. Ia pe o kele lava o nganga fo i o programs e whaalu kua i communities ia e maybe ki kilo le keimile e whaiki kia ia le kelo pokalame ia e kau se mai le swau umarso o whiua i vaenga ia. O longa lue foi le mkanga lue ngai koe ki kilo i le kulanga o le kāpenga inga wharmai whai kumalo. Pe o ngā silafia foi le mano le kungu. O apelila lea sa officially launch ai al kako solarization kako whare mai whai kumalo o mai sa vai e ia sa taua, sa tupaitea, sa fotu, ma whalalo. Ia o leua maea o ngā install o mai ia solar systems i kako whare mai e whai kumalo. Ia e sosoani lava le tūlanga le li tau whasosoa i nao tatu e le tisi. Ia alo ka oko fo i le karosanga i le wapio le UNICEF lea sa sosoani i le tūlanga le ki kilo i kako whale mai i ngi polo. Ia po le ase awala whai e unga whasolarize fo i whaonga ia malo se anga fo i e whale natura. Ia e generate ai le tise mo mia mo tatu whale mai fo ia. Ia pe o le tūlanga ngā le ka oko ai ka pinganga fo ia le mkanga ngai i le nge kai ia pe o ngai ai ka ko tūlanga ka ko fuel response i le nei vai tau ia pe o se talatu le alo fionga sai po i manisi o ta pinanga le tanga le ngai nei tai. Tai e toa tole ava noa no fionga pale le mafuta ia mo sau for sanga fo i ta penanga le tato whala putuputunga o mamsianga po le EPC. Ia whaktai lava no whianga te te whunu mono o noa. Ia e whatalofa ma ofolo whatiko i lumano le tato o tunu. Nā o mai nei whatau moana, nā lo sai fua.
Ia o le o tonga le fuafuanga le tātou whala tonga e le tise. Ia o wā ia le whaawawina tūnā tula o nganga nei bei teimi whaingatalo tātou iai. Ia mōr sila fia e le o iai se fuafuanga e whaasoasoa le tātou e le tise. O langa tūlanga le o iai ona o le tāua te alo lau nanga le tātou o langa tono tātou atunu. Ia le o iai se fuafuanga le teimi nei e whaasoasoa ina le tise. Ia o le tūlanga le o iai o lo awe whaamua le tātou e le tise lo ngausia mai tātou malusi anga whaafawina. Whateitainga ia o lo iai tātou akipai, ia o afi o tātou e le tise maua mai i le la, ia o ngā lo awe e le tātou whaamua. Ia ai peitai ade, ia e mana o mia lava ia le tātou e le tise maua mai le tātou tiso. Ia o le teimi nei la, ia o lo o ngā lulu e whaatasi pia ia le tātou whalaputonga. Tasi e whoi ma leo fiso tupe, ia e mese ia tātou komiti. Ia o wale mautinoa leo lo maua ia le tātou swau. Ia o wale mausia o le tise mo le whaongaina si o tātou atunu. Ia mōr sila fia e tuititia o atu pe tolte se mana valu miliona li tole tātou fiu le mana o mia mo le mausinga o le tise. Paso so atu i tātou inga mpaanga. Teimi nei fo ia e pe tusa mani pāte sima le 5 miliona ia le tātou pili o le suau lea mo le mausinga le tise. Ia i vai yaso ta i tasi. Ia o le tualalo la le tātou whalaboktonga. Ia o tātou inga ia o pisiwisi. Ina ia fisosoani i le tātou e le tise. A whapele mana o mia tātou e le tise. Ia o vaenga masani ia o le tapeo mōli. Tapea ia tātou air condition pe ale mana o mia. E whaatasi e uma mai si vaenga mana o mia mga o mia le tise. Pe ale mana o mia. Ia awane i so ona whaonga le tatawina tātou e le tise. Ia ona le tūlanga o le maale ale o o iai ia le tātou whaasoa foi. Ia mo le tuinatu o lea au nanga tāua mo le mali o tēnu le atunu. Ia na pau ia vaenga o lo tilo i tātou la whaalakoto. Ia ai ai lawa nana tainga. Ia awane i whaasoasoaina pe whaamataina tuina tole au nanga mo tātou atunu. Ia nei vai taimi. Ia whaatai. Alo whaatai. Alo Samoa. E tuina tole avanoa i le manifo i le autustara ia po ni fasili fetu ina mai le tātou komiti nei, sui o le tātou komiti. Whaftaima le whafasili o le teimi nei o le tātou e tise mau mai maasi ama whawhawi. Pe tolu sipuli tolu 2%. Ia o lesi vaenga tele lea. Ia o whaamua noe lava le mau singa le tātou swau. O le mako anga fo i huna. Ia o tātou lava ia ia le whaasoa. Ia o le alu tele i lungo le tāua le tātou swau. Whaatasi ai fo i ma le tele o le whaalangalanga o le tātou wafi swau. O anga lea i a tātou lava i o le tātou atunu. Pea e tātou ngā lulu e whaatas. E le eise malu si anga tātou malu. O tātou household uma lava. A le mana o mia le tise. E aua le au kia mua li. Ta pea uma vaenga e ono whaalu. Le tātou ai le tātou e le tise. Taila vei o whiu. Malere o whiu. Kata. Aroa. E tūlanga whuiria le ia wa tēne nanga nei rei tau e whāpua koe whai ni ngā tūtanga tēnasera i le au nani koe whai ni wina. Wau le wai sono le whaso ui e tū ngā le sas whai ni ngā whanga i ngā sua. E mata tua te pēwsi o whiu ngase whāmau te nonga o le isi o nonga sina. E whāpua i te nei o le na o tia rā whāmau i whiu. Ua au nanga whāso whai ni.
tu sai ma le whawsili o le si ono masina o le lava le la o le whaasoa koe le alimtanga luenga mo le soa umomia a wale hoi le waka ko masingi umomia o whatilonga o ngā pia whatai o le boila ma le incinerator o masingi e se make up generators mai si mai nga but o la e lava le whaasoa luka luenga le keimi mo le o masinga la ai pe o le mea ngā le kikiro i le mkanga luenga ko le koe whai o le analysis le i le keimi ni if and when ke o i le critical stage there o le ala se toto la se awhai a koa o se soa umomia e praenga sustain pere running o afoi o masingi ia mo wale so soani le i le pakingongo o aunga ngā whasufua malongo. Malo so le pastai o ke me o kisi o ma o mo o te mana no le fato a as you see that level of tele o state of emergencies o tona e o le ala de la pa ma le luta te o le fa ai na le ko te fai na ni wa ma le tele o la pia ai le fai la de mo fula o le te fa to fula le tu la ko ta pena na o le so no foi o le o ina mai ta na venga emergencies state of emergencies o tona e ava pe e o ta to tu la mo le mo ia whawhataina mo le whaapsili e tā mua te lele vaenga le whaapsili ia ai le tatontanga wenga ia e sa o le sa whaonga le tato platform sa whaonga le tato muro online platform e load umai le sona whaia o ngai amata mai strands 1 to lo e o lava le strand muli ta upu ese ai pe ona sila fia sa iai foi whawhitau in terms of connectivity sa ngā i lori tatomtanga luenga e whaatau routers whai mali top up e tuwha routers i tua o le taimi nei o lo ngā lue per tatomtanga luenga ma service providers e ai lava i tu malo o mwhai ona access lato connections through Starlink e ai tu malo wa access through Digicel tu sa o le nau ta inga lava le tatomtanga luenga ia maua se access o ma ai le tupu mai whaalewelawe ia ai pe o tūlanga la nā e lau sunga ia lea tapena i fwoi tatontanga wenga whaktai Malo whawhtai, ia o loo, i le taimi nei o loo whamausali le lava o le tātou sapalai o le swau. O le whatoa mai atu nei le update na tuina mai e lumtanga luenga o tupe. O le whatoa mai atu nei le si tātou tenka le na saunei a Iuni, le amatanga Iuni. E tu saila ma le tātou sapalai le o tuina mai. Ma le tātou update le ia i orona winga. Wa si tia i lunga aso. E mawai ia le pole sapalai o le tātou pensino si tia lunga 5 aso. Le tūlanga o le tiso, 5 aso le tūlanga o le pensini, ma le 2 aso le tūlanga o le karsini. Sila la le tātou fofuanga leo whata oto a le tātou malo. I lalo ai o le lalo mea mata. Io na la fua e whatūlanga ai ia vaenga iai. It's our Tato Fuel Reserves about 30 days cover, so we're well above 30 days. Pena tu inatu fo ise whamtalanga o lea ngai ia tato le precautionary measure. Lona winga tele o taimi nei e whatino tato po kalame ina ia ai fo ia mese lava, lifa lava tato malo, whasawina o le malo si anga tau il tisi. Pena sa no fo ia le tātou EPC, ia le sui ma le EPC,
e tāua i o tūlanga lea a le mo mia ia le tise ta pe tātou mōli tūlanga tātou conservation measures. Ia o leisi tūlanga tāua o tātou fuafuanga tāpenanga pe ona saunga fo'i ia le ofisili o le tātou Ministry of Education o tātou tāpenanga e whaatino o taimi nei. A whapeo o atu se tūlanga o le ai tātou la sia i loa le lanu mea mata. Whaatino le state of emergency tolus furuaso. Lona winga tapunia uma ia au nanga i tele nei se i vanga nai ia tātou critical services ia mai iai fo i la au wala le la whaatino ai tātou au nanga nei ia pe iai tūlanga le o whaamaina o le ICT mo se whaataitai se tala fia ia o lea lo mausali lava le tātou sapalai le taimi nei. E o whaasili tūranga lea e le peno whonga karike lea pui le paenga leo whala au pau le me mpenga whapea pu olo o whawau pere ngā rue whakasia le mako kanga rue ngā sui fu maro roi ngā whapea le kanga rue ngā pupe i le tūranga la lea i le kampai e au mai ia kako whala au mpai la au olo mo mia ke le i le kaingi pe o wai le o pose li lo le whawhikau li le e ke mingi i le sioki le iai i o wai le ngā le ngā se kasi se mafua anga o sioki ke le mafua anga e le mafua o sioki mafua i la au whala au ia pe se kasi le o wai ngā le whaua wai le ngā lu whakasi mkanga lu ngā suifu manu roi ngā mane mkanga lu ngā kupe i ngā ia Pave o ngā kilia ia pe mengi mo mia i le kūranga lea. Ia ua o ngisi fo ia kūranga fo le wa hape ka ki o rola i le kūranga leo le red alert o le state of emergency. Ia e ka ki uki o le whaasua i kūranga o whala au pai la. Ia a le kūranga fo i la le leo le mawhai e whare mai o kati a kūranga o ngā o ngā isi. Tali wele le human rights ni fo ino ta fiu fia ia ta fina ia va mo va ia ia mo i tuna ole ta wala na winga le ma tu pitula le ma lu fa tisi le pakala me le li le i le tanga le le msi e tuna ole tin tin improving on the policy or the monitoring of tato calamity in the labor mobility, but also looking at inward migration of employees. So a lava but more penana going to the private sector. Yeah, penana talia tato tamate to return way. Ta wofoi la forsa yo lo a matau le fatino nei vaenga mama faititi e fa mai no ta male temine o le mtafa yo ila foi le ia nga fa male e la fotato committee fa pito o le vehicle task force armano
i fo i tonu ia le tatou komisiona luenga ia o laua ua a matau whaamautu fuafuanga ia mo le fitunaʻi o le whaongaina o tatou tavale o te minei o lai ave whaalapataʻiga ia ma whaafautuanga i matanga luenga ina ia whaonga tatau tatou tavale ia e fua i le momia i tatou o nanga whaatino ai a whaia e o sia le la sia le tūlanga le tatou lana mumu i o le ai ai lo le fuafuanga fuafuanga mamau ia e na o tavale fo ia o laua whapea ona whapitoa mo i lātou anga whapea o tofinga mo nunga le tatou mamo e ono mawhai ona ave e whamuamu ia i le teimi lea ia o te leo tatou o nanga i o la tamwhai a whaatino pe ona tau nole whionga te teifonu tūlanga o so ta inga whaona po nei ia vanga nā i la wani au o nanga mo mia tele ia po tatou essential services o lea whapea ona tala i fule manoa ia whaaloala Mana ia fasili ia ele se tūlanga la whapea la Tofi ai pe whamalosia le tūlanga na o se tuwalalo le tātou malo tawala tu le tātou komiti whafoe ia le whainga lue whatasi masalo se si tātou whatatanuanga le amaua le avanoa ia mai le tātou Land Transport Authority ma le tātou Ministry of Works ia e whasoa fo i tūlanga o tāpenanga lo iai le nganga lama ia e whautua ina ia mana ia ai tasi ia le fo tātou wa ai wa taumata le tau o le pensini ia o tūlanga ia pe o talanoa ai conservation measures e mawhai o le whaatino ia e moni lava o lo le lifa le tātou plana ia nei tutonu o le malo a o le whaatinonga o whaalau iloa po kalame ia mo le fesoasoani mai fo i malipito la au le malo le atunu ina ia whapea o tātou ngā lue whaatasi ia ina ia whaasao le lei ia tātou e tise sau noa fo ia le tātou whaala putonga o malusi anga tau e tise i le taimi nei e lo ia se anga e whape whaasoasoa pe ration ai o lava le tūlanga pe a whapea wa o se tūlanga le lei ia o le tūlanga nai o no ai a taimi nei o lo lava le tātou swau ai na o se whautuanga ma se tualalo le mano le atunu mo le lātou sao tāua ina ia whapea tape tātou mōli pe a le whaumaina ia tūlanga whaia la ititi ai fo i le pili a le ainga tutongi ia vaenga mo whapea nai e au ngā fo i mo le mano le atunu ia ma fisosoani tele mai i le pito la au le tātou malo ia mai se ai tātou ngā lue whaatasi ai ma tātou vaenga tuma oti pisi nisi tuma oti ma whalua tele Well, ka ua fisilia ua peo ngā whakule kei mōmua e le ngā se kasi se mafuaanga le renga iei le whawhikau i le uki po le sioki fo i orke le whala au mai la au le awa e sau mua kulanga if there's a global then of course e awhia le ngā ko Samoa pa orke mio la e awhia fo isia kungu ui le isua lea o le sioki o ngā impact mai lunga o raw materials ia i le fole le whakau ainga whaavao malu mo wale ngā o singa o whala au mai la au so if there's a global crisis i le fuel it will have an impact i lunga o le ngaka i le manufacture components but also on the delivery ma le cost le supply so o ila le ka wa ya ma ko ka kana ngo so o ma le mof awa a fa ye mai a ka ya o ia
Ia whikauaʻiga alaualii I lai whai o the impact tia kako. The impact on the global supply will continue for another year or two, which impact lai lunga o le cost for le kampai miti and tia o le global demand le kini. Yeah, one of the things lenga makawhakanango mai le last year, and also it's part of the outcome of the World Health Assembly last year ma le regional committee meeting. O le koe kilo lea o kungu I awala e mwhainga ngana hue whakase kako traditional healers, kako traditional medicines. Koe kilo e awala e regulate ai kako traditional medicines a waile o se lilo kako uma kako whiola mai vai Samoa ma fo Samoa puna whatenga. E ke le whalale impact o vaenga I e kulanga o le soifua manu luinga pe a whate e le lei o ngā regulate ma maka iku. And I know na whanga solo susuenga le sros I le kelo o laula au e whaonga I Samoa. And one of the classic one there were out mai o ma publish o le la au leo lau makalafi I longa o ngai la waenga I mo i ngungu. But yeah, o isi susuenga pe ka ko sirafia foi le ia ki mi o le ko wiki o le misela o le tanki. E o le la wesi. O mai a foi susuenga I vaenga ia. But o le regulating la o vaenga ia is something that we are looking towards foi le vaenga le inga ia ko mau pele saonga le mu o le malu le kumu o le whapeo ngā whaonga inga ia foi konfikinga. Tai media ia manatu le tangi tu tatu lau ia o sanga mai tatu programa o tatu tai mai whawa. Sisi me whesa noa I tō Fiona. Nei, nā lea nganga whaftai. Ia beo nā tūna tu fo se whamtalanga lea matanga I o le vaenga mua nei. Ia o lea nganga o le tātou committee. Ia mai se le tātou mālo. Ia ina ia whatino tātou whatatanuanga whape nei. I le tātou iei le tono le lasanga lanu moli. E tā ua ia o le nofo malamu fo'i. Ia o le malo le atunuu. Ia le ngata fo'i lea. Ia o le ngānua whatasi o I tūtino le tātou mālo. Mai se ia le tātou ngānua whatasi ai ia ma bisinisi ma whalampo tuputonga tūnga oti. Le tātou ngaruenga whai whatasi. Le nei la aso ia vea ilo nei leo whai ma e tau monu le tuaisa nganga whatai mai a Fiona I ofisili nei. Ia nei se suisi nia mai whalampo tuputonga matanga ruenga le malo. Me se fo'i le fio I fo'i o le ofisili ia o le tātou vaenga o bisinisi tūnga o te mo le tuaila ngā whaatai mo le nei avanoa ia whaatai tele lava ia e tai fo'i le mai noa silsila mai fo'i a tapo inga le manu o le atunu ia tai tono se isi taimi whaape nei le isi vai asu fou ia o le whaape fo'i o na maua le avanoa nisi fo'i o vaenga no o te le tātou malo ia whaasoa tuai fo'i ni lātou tāpinanga ia matoi whaawau ai ia le tātou whaatatanuanga nei taimi ia manu te leina whaiva matiu te nei aso ia whapeona tu maupea mai le alofa ma le anga leo le tua I le whaatino I tiute tātou whiana ia pēr manu ia tele nei aso soifua.